خیرات راهنمای و خیرات دلکشای، خیرات دست گیرد به هر دو سرای. درود صمیمانه و دوستانه با یکایک شما بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون سینما. اینک باز شو برنامه ذهنی میزان خیرات با اکران های شما برمیگردد و ما موسم دومی برنامه ذهنی مان را منظور شما میگردانیم و یادآور میشویم در این برنامه سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد میشود. برنامه جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی که یکی از رکن‌های مهم دولتداری تاجیکان به حساب می‌رود و همچنین دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امام علی رحمان منظور شما می‌گردد. چون هر وقت در برنامه ذهنی میزان خیرات جوانان فعال از دانشگاه و دونیشکاداها اشتراک می‌ورزند و تا جایی می‌خواهند دانش و مهارت خودشان را در این برنامه بسنجند. امروز در برنامه ما اشتراک دارند یک گروه جوانان دانشجویان فعال از دانشکدای دولتی فارханг و سنتی توچیکистон به نام میرزا تورسунзода. همه شما را خیر مقدم میگیم به برنامه. خوش آمدید. عموما درباره برنامه ما چی میدونید؟ عموما بار تماشا کردید برنامه رو؟ سرول سلام و درود به بینندگان تلویزیون سینما بیان مینماییم. پس اون گفتنی هستیم که بله ما برنامه شما رو سال گذشته تماشا میکردیم و ما باید اشتراک هم میکردیم و کرانتین شد. بعد همه دانشجویان مکاتب عالی هم به فعالیت خود رو خاتمه بخشیدن و ما به خانه رفتیم. شکر خدا که بود امسال آمدیم. الکی اشتراکچی یکمین موسم دیومی برنامه ذهنی میزان خیرات ما هستیم و به شما تشکر میگوییم برای تشکیل چنین برنامه. عموما تشکر به شما که چنین برنامه ها رو پیگیری میکنید و میخواهید دانش و مهارت خودتون رو بسنجید و اگر در برنامه های قبلی اشتراک نکردید پس این توجه هم عامل بود، یعنی با اون خاطر که شما بروید به تعطیل و بازم دانش و مهارت خودتون رو سیخل بدید. عموما تعطیل رو چه خیلی گذرانیدید شما؟ چه خیلی پس سر شد؟ کدام کتاب ها رو خوندید؟ اولا سلام علیکم به کل بینندگان تلویزیونی سینما و بعدا اومدن استقلالیت رو به کل بینندگان تبریک میکنم و خواهانم که همیشه صلح و ثبات در کشور ما حکم فرما باشد و بعدا تعطیل رو از سببی که کرانتین بود با خواندن کتاب‌های بدیعی گذراندیم و من بیشتر کتاب‌های ادبیات جهانی رو مطالعه کردم از قبیل غورمگس، مارتین ایدن، مؤلفش جک لندن، در تلاش حیات این هم جک لندن. همین کتاب رو مطالعه کردم که برای آدم روحیه زیاد میدهد و با تعطیل به انجام رسید و خوشبختانه ما با مؤسسه آمدیم. سال بسیار انتظار بودیم که بیاییم و باز برای تحصیل و مهمونی برنامه شما شدیم. سپاسگزاریم از شما. خوش آمدید بار دیگر. و شما چی؟ من کتاب‌های اساساً صدرالدین عینی را مطالعه نمودم، از جمله آدینه، مرگ سودخور و بیشتر غزلیات لایق شیرالی را مطالعه نمودم. غیر از این باز کتاب‌های دیگر را نیز از ادبیات جهان از شاعران دیگر و مانند چخوف و دیگران مطالعه نمودیم. البته ما این تعطیل را به ثمر نگذراندیم. حالا باشد در دانشکدای فرهنگ و سنتی جمهوری تاجیکستان در کورس یکم تحصیل کرده ایستادیم. یعنی شما دانشجویان بخش اول و امسال آمدید به تحصیل؟ بله. برنامه ما دوستان عزتمند یادآور میشیم از 3 بخش عبارت است، از 3 دوره نیخترش عبارت است. دور اولی برنامه ما دور انتخابی است. در این دور از 7 نفر شما باید 3 نفر بماند و با دور دوم تنها نفران را خود میگیرند که البته با سوال‌ها جواب درست پیشنهاد میکنند و در دور دوم سوال‌ها اندکی مشکل تر میشد و با نفران انتخاب شده 3 سوالی پیشنهاد میگردد و نفر غالب به دور نهایی رو خط میگیرد و او را 7 سوال انتظار است. برنامه شکلی تلویزیونی کراسورد و اسکنورد هایی است که به واسطه شما دسترسی دارید. البته پر میکنید چون شما جوان هستید و فکر میکنم نه اونقدر مشکل است. چیکار کنیم؟ آغاز کنیم دور اول رو. همینطور دوستان عزتمند دور اولی شو برنامه میزان خیرات آغاز می شود. رفتیم. سوال اول برای انتخاب اشتراکچی اول در برنامه میزان خیرات.
با دقت باشه. درد، آزار، ناخوشی، رنج. کلمه از 4 حرف عبارت است: بیرق، رایت، لیوا، درفش، پرچم. نشان، علامت. مجازاً مشهور. مرحمت. جوابی سوال شما این کلمه ها رای یعنی رای همانا کلمه های بله کلمه هایی که ما گفتیم عموما بیرق، رایت، لیوا، درفش اینها هم معنای همین کلمه هستند، یعنی در اسکانورد هم چنین هستند. یعنی جواب شما چی است؟ رای. رای. متاسفانه. مرحمت. با فکری من جواب این سوال اگر با مانند همین خیلی که گفته پرچم اینها باشد علم است. علم. جواب علم پیشنهاد شد. چه خیلی علم اکنون؟ مرحمت. مثلا شما گفتید که درد همین چیز گفتید با همین علم هم درد هست. باز پرچم هم باز زبان عربی خطی علم می شود با همین خاطر. ما مجازاً گفتیم مشهور. مشهور؟ بله. یعنی جواب چی است؟ علم. علم. علم سر ز عیوق برتر کشید، سینان چشم سیاره را برکشید. بله جواب کاملا درست است. و ما اشتراکچی اولی برنامه رو انتخاب کردیم. اکنون باید 2 نفر دیگر انتخاب شد برای همین کمتر چالوتر باشید، فکر کنید. سوال دوم: خانه، منزل، جای ماندن اسباب و انجام. کلمه از 6 حرف عبارت است: نقدینه و بیسات و مال، انبار، باششگاه بادیه‌نشینان و کوچمنچیان، اردوگاه لشکر. مرحمت. جواب این سوال پناهگاه. پناهگاه. بله. پناهگاه. باز چی؟ واریانت های دیگر. مرحمت. شاید باششگاه باشد. باششگاه. اندکی نزدیک آمدیم. ما گفتیم باششگاه بادیه‌نشینان و کوچمنچیان، اردوگاه لشکر. کلبه. 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 توجه کلبه هم درست می آید، لیکن جواب درست دیگر است. کمک دیگر این که امروز آن مؤسسه طبی است. بنگاه. جواب من. به درویش ده آنچه داری نخوست، که بنگاه درویش را کس نجوست. بله جواب کاملا درست است. این کلمه بنگاه بود. سوال سیوم پیشنهاد می‌گردد. اشتراکچی سیوم را انتخاب ما باید کنیم. غباری که در روی فلزاتی در جای نم ایستاده به وجود آمده، آن را آهسته آهسته نابود می‌گرداند. مجازاً غبار، کدورت، غبار دیل. مثلا شاعران تشبیه می‌دهند در ادبیات و غبار دیل را طریق همان کلمه افاده میکنند. تنه غفصی تاک را نیز چنین میگویند. آلت قوب شکل فلزی درون خالی که آویزان در درونش بوده وقتی جنباندن به دیوارها رسیده صدا میبردارد. زنگوله، جرس، شعاع آفتاب یا ماه را نیز با همین کلمه افاده میکردند. اکنون شما بگویید که این کدام کلمه است؟ به فکر من جواب این سوال و داغ می باشد. داغ. جواب لیلا داغ پیشنهاد شد و توجه همین جواب درست است، لیکن کلمه که ما گفتیم چنین معناها رو در بر میگیرد تماما دیگر است. سخیر. گرد باشد. گرد. به همین مانند است. مرحمت. و فکر من فکر خود را عوض کردم، این زنگ می باشد. زنگ. چخیل زنگ؟ کمی شرح بدید اکنون. مثلا متال ها هنگامی با جای یگان نم ایستادن و زنگ میزنند. شاعران استفاده میبرند در ادبیات. بیشتر استفاده میبرند و تنه غفصی تاک را نیز چنین میگویند. ها با فکر من هست، اما من واضح بیان کردن نمیتونم با زبان خودم. این با فکر من زنگ است. زنگ. آره
бихӯрад занг ҳаме оҳанро, ҳарчанд ки занг ҳам зи оҳан хезад гуфтааст. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. инак дӯстони иззатманд, мо се иштирокчии даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хирадро интихоб кардем. акнун чӣ кунем ки месазад бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем? Чун қоидаи барномаи мо ҳамин аст, шумо дилозурда нашавед. ин барнома аст, дар нашрҳои дигар албатта меоед, иштирок мекунед ва боз донишу маҳорати худатонро сайқал медиҳед. хуш омадед бори дигар. барои дастгириҳоятон изҳори сипос. дӯстони азиз, шумо даври дуюми шоу барномаи мизони хирадро тамошо доред ва акнун мо се иштирокчиро интихоб кардем. биёед акнун бо онҳо шинос мешавем аз наздик. марҳамат. муҳаммадназар наҷбуддинов ҳастам, донишҷӯи бахши дуюми шӯъбаи рӯзноманигори факултети режиссура кино ва телевизиони Донишкадаи давлатии Фарханг ва Санати Точикистон ба номи Мирзо Турсунзода. бисёр хуб. муҳаммадназар, шумо дар баробари донишҷӯӣ боз чӣ кор мекунед? ман насиб оянда журналист шудан мехоҳам ва ҳамеша аз пайи он ҳастам ки орзуи худро амалӣ созам, оянда дар телевизиони варзиш кор кунам. ҳозир бо сомонаи расмии онҳо низ ҳамкорӣ дорам ва хабарҳоямро низ дар он ҷо ба нашр мерасонам. яъне шумо варзишро бисёр дӯст медоред, бисёртар мехоҳед дар матолиби варзишӣ нашр кунед? бале, бале. бисёр хуб. марҳамат. мо бо Лайло дар даври аввал то ҷое шинос шудем, вале дар бораи кору фаъолияташон то ҷое намедонем. марҳамат Лайло. ман бештар дар вақтҳои холигӣ бо бобоям ки Саид Бурҳон Икромов ном доранд, узви рӯзноманигорони тоҷик низ шуданд ва бо он кас баъзе навиштаҷотҳо, мақолаҳо менависам, то дар оянда дар намонаму вақти худро зоя намегузаронам. яъне аллакай мақолаҳои шумо дар матбуот чоп мешаванд? он қадар бисёр нестану, баъзеаш чоп шудаасту, баъзеаш не. вақт надоред чоп кунед. марҳамат. шумо? роҳила нуриддинова ҳастам, донишҷӯи курси дуюми шӯъбаи рӯзноманигорӣ Донишкадаи давлатии Фарханг ва Санати Точикистон ба номи Мирзо Турсунзода ва ман низ яъне ҳамчун журналист хеле ки гуфтам таҳсил мекунам. аз пайи ҷустуҷӯи илму дониш ҳастам ва мехоҳам ки дар оянда як журналисти муваффақ шавам ва яъне ба халқу ватани хеш содиқона хизмат намоям. қироат кардани шеърҳоро дӯст медорам. агар иҷозат бошад 4 мисра таваззатам. аз барои ин ватан ҷонро фидо созам кам аст, ҳам барои хизматаш худро адо созам кам аст. чун дар оғӯшаш гирифта меҳри афзун додааст, баҳри меҳраш ҳар нафас шукри худо созам кам аст. воқеанам ватани азизу маҳбуби мо Точикистон арзандаи ҳама васфу сито аст ва чӣ қадаре ки мо ин ватанро васф кунем албатта кам аст. дӯстони иззатманд, акнун мегузарем ба суолҳо. ман мехоҳам бо хоҳиши шумо, яъне иштирокчи якум киро интихоб кунем аз байни ҳар сеи шумо? ду гулдухтар розигӣ медиҳанд ки суоли аввалро аз Муҳаммадназар оғоз кунем? ин тавр бошад, суоли аввал ба иштирокчии якуми барнома ба Муҳаммадназар. бо диққат бошед. Муҳаммадназар: як шакли маблағ ҷамъ кардан ба буҷети давлатӣ бо роҳи қарзгирӣ аз аҳолӣ калима аз 7 ҳарф иборат аст. коғазе ки мисли пули коғазӣ арзиш дорад. калима аз 2 ҳисса иборат аст. ҳиссаи якум қарз ва ҳиссаи дуюм яке аз узвҳои наботот. узвҳои наботот? бале. каме дигар ёрдам кунед намешавад? Муҳаммадназар, ҳар чӣ ки уман аз дасти мо омад барои ёрдами шумо кардем. мо фақат ҳамин қадар монд ки мо ҳамин калимаро гӯем. барои фикр кардан 10 сония вақт.
вақт ба анҷом расид. Маҳмадназар, марҳамат, ҳоло ҳам дар фикрет, ба фикрам чизе омада сара? қарзгир. мутаассифона, қарздор. ин калима вомбарг буд. ба хотиратон омад? медонисте, на? дидед охи? суоли аввал ба иштирокчии дуюми барнома ба Лайло пешниҳод мешавад. акнун пули майдаи фулутиро дар Ҳиндустон ва Афғонистон чӣ мегӯянд? Лайло, калима аз 5 ҳарф иборат аст. ба фикри ман сикка мегӯям. сикка. бо забони худамон боша танга мегӯем. пули майдаи худамон танга аст. ба он забонҳо ба фикри ман сикка мегӯянд. барои фикр кардан 10 сония вақт рафт. марҳамат Лайло, ҷавоб ҳаст? боре ба Ҳиндустон рафтед? нарафтед? хоҳишам надоред равед? филмҳояшро тамошо мекунам, аммо на он қадар маълумот дорам. баъди тамошои филмҳо ман нахостед ки боре равед ба Ҳиндустон нақш бозӣ кунед шояд? на, ба актёрӣ шавқ дорам, неки намедонам шавқи ба Ҳиндустон рафтанро надорам. надоред охир. барои он ки агар ба Ҳиндустон мерафтед, ҳамин калимаро вомехӯрдед, ҳамин пул шояд ба дасти шумо мерасид. ҷавоб ҳаст? мутаассифона Лайло ҷавоб надоранд ва ин калима пайса буд. каллапазро пайса додам, калла деҳ, ӯ поча дод. ҳар ки каммоя савдо мекунад, по мехӯрад, гуфтааст Ваҳид. мутаассифона. суоли аввал ба иштирокчии сеюми барнома ба Роҳила. чиро лунгии ҳамом гуфтанд? имрӯз дар миёни ман, пагоҳ дар миёни ту, зар, нуқра ва фулузоти дигари сиказада шуда ки дар тиҷорат, хариду фурӯш андозаи арзишро ифода мекунад. гузаргоҳи ба шакли тоқ ва ё сақф ки ба рӯи наҳр, руд ва ҷӯйҳо аз чӯбу хишт месозанд. кӯмаки дигар амин аст. шояд ҷавоб пул бошад. ҷавоб пул. аз вақт кор намегиред. ҷавобам ҳамин аст. дигар ҷавоб надорам. маро чун саидо бошад бару дасти тиҳӣ аз пул, туро табъе чумаи хуррам, маро аҳвол чун сумбул, гуфтааст Саидои Насафӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи пул буд. суоли дуюм ба иштирокчии якуми барнома боз ба Маҳмадназар. олоти чӯбӣ ё оҳанини ченкунии масофа, мато ва ғайра, дарозиаш 91.5 сантиметр, навъи матои абрешимии тунук ҳарир, тири бепару пайкон ки ду нуги он борик буда миёнаи ғафз дорад, бутаи дорои хушаҳои гулҳои гулоби ранг, баргаш чун барги сарв, тамариск, ҳолати ҳавомонанди модда ки ҳаҷм ва шакли муайяне надорад ва дар ҳаво паҳн мешавад. калима аз 3 ҳарф иборат аст. шояд ин газ бошад. газ пешниҳод шуд. ҷавоб ин ҷавоб ягон аст. чӣ хел газ? охир газ ҳам дар ҳаво паҳн мешавад. шумо фақат як тарафи калимаро фикр кардед. баъд навъи мато ҳам газ ҳаст. газ ҳаст, ба фикрам ҳаст. баъд ин шумо гуфтем тири бепару пайкон ки ду нуги он борик буда миёнаи ғафз дорад. ин вариант ҳам ҳаст. Маҳмадназар, ҷавоб ягона? газ. дигар намекунед? не, дигар намекунем гӯяд акон. вале дигар намекунем. Маҳмадназар ҷавобро дигар намекунанд ва дуруст мекунанд ки намекунанд, чунки калима газ аст. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. агар бад кунӣ чашми некӣ мадор, ки ҳаргиз наёрад газ ангур бор, гуфтааст Саъдӣ. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома ба Лайло.
номи яке аз оҳангҳо дар шашмақом. Калима аз 7 ҳарф иборат аст. номи як нав ангури нозуки сафеди дарозрӯя аст. номи писарона ки ба яке аз дугоникҳо медиҳанд ҳангоми номгузорӣ пасванди «и» надорад. марамат. ба фикри ман ҳусейн мегӯянд. ангурҳои ҳусейнӣ ки онҳоро парвариш мекунанд бисёртар ва андозаашон каме бузургтар аст аз ангурҳои оддӣ ва онро ҳусейнӣ мегӯянд. ҳусейнӣ? ҳусайнӣ а? ҳусайнӣ умуман номи яке аз оҳангҳо дар шашмақом будааст буд? лайло? аз шашмақом он қадар маълумот надораму медонам ки ва вариантам наздиктар амин ҳусайнӣ. ҷавоби ягона? ахирин ҷавобам ҳамин аст. ҳусайнӣ. тағйир намедиҳед? лайло ҷавобро тағйир намедиҳанд. пас биёед ба ҷуръаташон каф мекунем, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. бале, ҷавоб ҳусайнӣ буд. акнун суоли дуюм ба иштирокчии сеюми барнома ба Роҳила. дарахти хурморо боз ин тавр меноманд. калима аз 4 ҳарф иборат аст. дарахтро ҳамчунин мегӯянд. бо калимаи боло киноя аз қомати мавзуни ёр. фикрам ин сарв аст. аз вақт истифода намебаред ва мегӯед ин сарв аст. бале, фикр мекунам ин сарв аст. фикри ягона? сарв. тағйир намедиҳем? хуб. касе ку шавад зери нахли баланд ҳамон соя зу боз дорад газанд, гуфтааст Фирдавсӣ ва ҷавоби дуруст нахл буд. мутаассифона Роҳила, шумо на фикр кардед ва на вақтро истифода бурдед. ҳар се иштирокчиёни мо акнун як ҷавоби дуруст доранд. акнун се суоли сеюм пешниҳод мешавад. дар сурати нафаре ки ба ин суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад ба даври ниҳоиро хат мегирад. ҳамин тавр аз Маҳмадназар шурӯъ мекунем. навъе аз ҳайвоноти хазандаи сусмормонанди кишварҳои гарм ки ранги пӯсти худро назар ба муҳит дигар мекунад. дар гузашта ӯро ҳирбо ҳам мегуфтанд. калима аз 9 ҳарф иборат аст. маҷозан рангоранг, маҷозан ноустувор, доимо тағйирёбанда. як ҷавоб дорам пешниҳод кунам. марамат. буқаламун. буқаламун. ҷавобамро иваз намекунам. буқаламун. соқиё ин сипеҳри буқаламун ҳар дам орад ҳазор нақш бурун, гуфтааст мушфиқӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ҷавоб дуруст аст. акнун суоли сеюм ба иштирокчии дуюми барнома ба Лайло. ҳайвони ширхори говмешмонанди ғафспӯсти зур ки дар болои бинияш як шох дорад. ҷояш Ҳиндустон ва Африқо. дарозиаш аз 2.5 метр то 4 метр ва вазнаш то 3 тонна. дар китоби тоҷикон омадааст ки олимони тоҷик дар деҳаи шаршари ноҳияи Данғара дар мағораи Оғзи Кичик ва бошишгоҳи қадимии Қарамайдони ноҳияи Файзобод устухонҳои ин ҳайвони пашмдорро пайдо карданд. калима аз 8 ҳарф иборат аст. барои фикр кардан 10 сония вақт. марамад Лайло, ҷавоб аст? он қадар мутмаин нестаму сагобӣ мегӯянд ки ӯ бештар дар наздикии обҳо зиндагӣ мекунад, вале ҳарфҳояш мувофиқат намекунад. мо гуфтем вазни он то 3 тонна мешавад. ба фикри ман зарофа. зарофа? мо гуфтем ҷояш Ҳиндустон ва Африқо. боз ҳамун давлате ки шумо мафтуни филмҳояш ҳастеду мехостед актриса шавед дар киноҳояш.
ҷавоб надорам мутаассифона. ҷавоб надорад Лайло. ба найза каркаданро барканад шоҳ, ба зӯпин бишканад симурғ пар, гуфтааст Фаррухӣ ва ҷавоби дуруст чӣ буд? Каркадан буд. Бале. саволи сеюм бар Роҳила. навъе аз ҳайвон ки калонтар аз калламуш буда дар ҷангалу бешазорҳо зиндагӣ мекунад. пӯсташ ки пурмӯю нарму латифи хокистаранг буда дар либосҳо ба кор мебарад. барои фикр кардан 10 сония вақт. ҷавоб чӣ мумкин? марҳамат. шояд харгӯш бошад. харгӯш. ҷавоб харгӯш пешниҳод шуд. шояд санҷоб бошад. санҷоб ва харгӯш ду вариант шумо пешниҳод кардед. кадомашро акнун ҷавоби ягона интихоб мекунед? харгӯш ҳам дар санҷоб, яъне харгӯш ҳам санҷоб дар бешазорҳо ҷангалзорҳо дида мешавад, вале ҷавоби ягона Роҳила. марҳамат. ҷавоб чӣ аст? санҷобро интихоб мекунам. баъд харгӯш чӣ мешавад акнун? намедонам. шояд варианти дуруст ин харгӯш бошад. шояд ин ҳамон харгӯш бошад. харгӯш. харгӯш ва санҷоб. акнун якеро интихоб мекунем. рости дар боре сурати ҷавоби нашнидам. дуруст шумо бо Муҳаммадназар рақобат мекунед. акнун дар сурати ҷавоби нодуруст санҷоб. харгӯшро қабул намекунем? Не, санҷобро интихоб мекунам. санҷобро интихоб карданд. зигулхан домане хокистар овард, ба хилват бистари санҷоб густард. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи санҷоб буд. чуноне ки бинандаҳои азиз диққат додед, дар ин бахш ду иштирокчии мо бисёр иштироки фаъол намуданд. ҳарчанд Лайло низ бисёр кӯшиш кард ба саволи сеюм ҷавоби дуруст пешниҳод гардонад, вале шояд суол то ҷои мушкил буд ва ё шояд диққат надод. акнун миёни ин ду иштирокчӣ як рақобат ба амал омад ва барои иштирокчии даври ниҳоиро интихоб кардан мо аз суолҳои иловагӣ кор мегирем. касе ки зуд даст мебардорад ва ҷавобро пешниҳод мекунад, иштирокчии даври ниҳоӣ мегардад. коргардони маъруфи тоҷике ки бештар аз ҳаёти чеҳраҳои илму адаб ва дар бораи таърихи тоҷик филмҳо ба навор гирифтааст, кадом коргардон аст? калима аз 5 ҳарф иборат аст. насабашон кимиягаров. марҳамат. Борис Кимиагаров. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин Борис Кимиагаров буд. ҳамин тавр дӯстони азиз, чунон ки диққат додед, ба суоли иловагӣ якумин шуда Муҳаммадназар ҷавоби дуруст пешниҳод гардон. ҳамин тавр Муҳаммадназар иштирокчии даври ниҳоии шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад мегардад. ҳам ба Лайло ва ҳам ба Роҳила изҳори сипос мекунем барои он ки бисёр иштироки фаъол доштанд. акнун ман мехоҳам андешаҳои шуморо пиромуни бозии имрӯзаамон бифаҳмам. яъне имрӯз чӣ гуна барнома сурат гирифт аз нигоҳи шумо? марҳамат. барнома хеле хуб сурат гирифт. ман роҳафтода нестам ки бохтам. ман аз он хушҳолам ки омадам дидам ва чи бо тарзи таҳияи барнома хеле хушҳолам ки иштирок намудам. муҳим он аст ки иштирок кардам ва бори дигар метавонам дониши худро такмил дода боз оям ва иштирок намоям. беҳтарин. марҳамат. шумо Роҳила? ман низ роҳафтода намешавам. аз барномаи шумо бисёр чизҳоро омӯхтам ва кӯшиш мекунам ки боз дар дигар барномаҳои шумо ширкат кунам ва ба коргардони телевизиони синамо изҳори миннатдорӣ мекунам ки барои мо ҷавонон чунин барномаҳои хубро пешниҳод мекунанд ва мо омада донишу малакаи худро месанҷем.
шумо филмҳои Борис Кимёгаровро тамошо карда будед? тамошо кардам, вале бо номашон ошноӣ доштед? шояд имсол мо 100-солагии ана ҳамин бузургмарди чеҳраи синаморо қайд мекунем. филмҳои қисмати шоир, достони сиёвуш, достони рустам ва суҳроб, достони рустам, коваи оҳангар, ҳасани аробакаш ва боз чандин филмҳое ки воқеан диданӣ ҳастанд дар зери коргардонии ана ҳамин таҳиягар рӯи навор омаданд ва муҳимтар аз ҳама шумо омадан ва дар ин барнома иштирок кардан ин ғолибияти мутлақ аз худаш ва донишу малакаи худро санҷидан ин барои ҳар як ҷаҳон фикр мекунам манфиатовар хоҳад буд дар ин барнома ва ҷиҳати иштироки бисёр фаъолона ва назаррас дар барномаи Мизони Хирад ба ҳар дуи шумо як китобӣ тақдим мегардад ва ман боварӣ дорам шумо дар озмунҳои фуруқи субҳи доноӣ ки яке аз озмунҳои бисёр фарогир аст дар шаҳру навоҳии кишварамон доир мегардад ва ҳамчунин дар пойтахт шумо иштироки фаъол мекунед ва ин китобҳо ба шумо тақдим мегардад. марамат. шумо аз маҳмадназар худатонро кам надонед, барои он ки шумо ҳам ғолиб ҳастед то ин давр омадан ва ба ду саволӣ ҷавоб додан ин худаш аллакай ғолибият аст. акнун метавонед шумо бо сарбаландӣ барномаи моро тарк кунед. хуш омадед бори дигар. дӯстони азиз, даври ниҳоии шоу барномаи Мизони Хирадро тамошо мекунед. чуноне ки диққат додед, аз 7 нафаре ки дар барнома иштирок карданд, Маҳмадназар Наҷмиддинов, донишҷӯи бахши дуюми шӯъбаи рӯзноманигории телевизион ва радиои Донишкадаи давлатӣ Фарханг ва Санати Точикистон ба даври ниҳоӣ рохат гирифт ва акнун дар ин давр ба Маҳмадназар 7 савол пешниҳод мешавад. ба шумо муваффақият мехоҳем Маҳмадназар. бо диққат бошед. фикр мекунам ки шумо яке аз бозиҳои хубатонро дар ҳамин барнома нишон медиҳед. саволи аввал: ошкоро намудор бепарда рӯйрост баён кардани фикр калима аз 7 ҳарф иборат аст. ин калима дар гузашта номи яке аз барномаҳои телевизиони Точикистон буд. вақт рафт. марамад Маҳмадназар. ҷавоб надорам. Маҳмадназар ҷавоб надоранд. ҷавоби мухтасар навишт ки агар бармало афтад фитна набошад, гуфтааст Саъдӣ дар Гулистон ва ҷавоби дуруст ин калимаи бармало буд. кору бори ӯ бароям бармало шуд мегӯям. ошкор шуд яъне. ошкор шуд раст. соли дуюм: овози баланд фарёд калима аз 7 ҳарф иборат аст. садои асбоби мусиқӣ, овози хуш, навои форам калима аз 2 ҳисса иборат аст. барои фикр кардан 10 сония вақт. ғижак бошад шояд. ҷавоби ягона? ғижак. дигар намекунед? дигар ҷавоб надорам. Маҳмадназар ҷавобро дигар намекунанд. ёр соқӣ шуду бепарда ба маҷлис омад. арғонун набошад. бар дари майкада гулбонгу садо дар доданд, гуфтааст ҳофиз. соли дигар: сайёраи ба замин наздиктарини низоми офтоб ки бо номҳои ноҳид, ситораи саҳарӣ, ситораи субҳ машҳур аст. калима аз 5 ҳарф иборат аст. шоирон онро мутриби фалак меноманд ва юнонёни қадим онро олиҳаи ишқу зебоӣ мешумориданд. номи зане ки ҳорут ва морути афсонгар ба вай ошиқ буданд. номи зуҳра. зуҳра. ҷавоби ягона? зуҳра. зитори тараб зуҳра бигзаст чанг ки бар мутрибон айш аз ӯ гашт танг, гуфтааст мавлоноҷомӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи зуҳра буд.
آن که در وقت طلب کردن یافته دادن چیز یا کسی را به ذمه گرفته است. کفالت دهنده، ضامن. کلمه از 5 حرف عبارت است. آن که اجرای کار یا وظیفه را به جای کسی دیگر به ذمه خود گرفته است. ضمانت دادن. برای فکر کردن شما 10 ثانیه وقت. ضامن باشد. ضامن. جواب یگانه. ضامن. چون کفیل من شد در کارها، پس چرا چون خر کشم من بارها، گفته است جلال الدین بلخی. کفیل. جواب درست کفیل بود آخر. کردم متاسفانه. که شما کفیل رو در وقت گپ زدن گفته دیگه. بکنیم احمد نظر. سوال دیگر پیشنهاد می شود. چیزی است که با آن چیز پیچانده شود. کلمه از 6 حرف عبارت است. خلطچه مخصوصی کاغذی که مکتوب را داخل آن گذاشته به جای میفرستند. به عباره‌های گوناگون کنورت پکت میگویند. با فکرم لیفافه است. لیفافه. جواب یگانه؟ بله لیفافه. از وقت کار نمیگیرید. نه کار نمیگیرم از وقت. پیکر دید در لفافه خام، چون در ابر سیاه ماه تمام، گفته است. نظامی و جواب کاملا درسته. این کلمه لفافه بود. دقت می‌دهیم باز با سوال دیگر. شکل کتابی این کلمه برشته کشیده شده آید به در و گوهر است. پراکنده، پریشان. کلمه از 6 حرف عبارت است. با نثر نوشته شده، غیر مضمون. نصرت یافته، غالب، فیروز. حتی آن نام انسان ها هم هست و در عین حال نام یکی از سراینده های مشهور است. سراینده های مشهور فارسی زبان است. چندین مرتبه به تاجیکستان آمده است. منصور به تاجیکستان آمده است چند مرتبه. به فکرم منصور است. اما باز شما گفتید که شکل غالب و همین چیزها باز گفتید. فیروز ها؟ فیروز و پیروز. بله منصور. ما را که نه علم است و نه معلوم شدن، نه خواهش منصور و نه مضمون شدن. بله جواب کاملا درست است. باقی مانده آثار قدیمه، آثار زیست مردم. کلمه از 5 حرف عبارت است. خرابه بناهای قدیم، ویرانه. پارتوده، توده سرگین، اخلاط توده. نام شغال مکار است که قهرمان کتاب مشهور است. شغال یا روباه را میگویند. مرحمت محمد نظر. جواب نیست. جواب نیست؟ نه. متاسفانه محمد نظر جواب نداشتند. چو کلاژه همه دوزدند و رباینده چو خاد، شوم چون بوم و بداغال چو دیمنه همه سال، گفته است معروفی بلخی. دیمنه به فکرم. دیمنه؟ کلیله بود. دیده آخر محمد نظر، دیده آخر. اگر شما به این سوال جواب میدادید 4 جوابی درست میشد. متاسفانه محمد نظر، متاسفانه. ولی بکنه شما یکی از اشتراکچیان بسیار هم فعال دور نهایی برنامه بودید. برای اشتراک فعال و نمونه در برنامه میزونی خیرات با شما 2 تحفه از جانب دانشگاه اگراری تاجیکستان تقدیم می‌گردد.
маҳмадназар, чун шумо ғолиби даври ниҳоии барнома шудед, акнун ман мехостам бифаҳмам ки ҳамин ғолиб омадан чӣ эҳсос аст умуман? Марамат. ба ҳамаи бинандагони телевизиони синамо ки то ин дам моро пайгирӣ карданд салому дуруд мефиристам ва сипос мегӯям. Пас он гуфтанӣ ҳастам ки ба шумо низ ташаккури бисёр ба шумо ва ба гурӯҳи эҷодии шумо ки чунин як барномаи бисёр ҳам олиро пешниҳод кардаед ва метавонанд дар он ҷавонон иштирок кунанд ва дониши худро сайқал диҳанд ба монанди мо. Ва дар бораи ғолибият гуфтанӣ ҳастам ки муҳим ин иштирок аст, муҳим ин ғолибият нест ва ба дӯстону рафиқони худ ки дар даврҳои пешина мағлуб гаштанд ба онҳо гуфтанистам рӯҳияшон шикаста нашавад, онҳо кӯшиш кунанд, мин баъд албатта мешавад боз даврҳои баъдӣ омада иштирок кунанд ва сазовори ҷойҳои намоён шаванд. Инчунин ба саволҳое ки барои ман додед, аз ҳама саволи ҷолиб барои ман буқаламон буд ки шумо гуфта будед, чунки як қисса ба ёди ман зад. Чанд рӯз пеш мо бо дӯстон дар китобхонаи миллӣ дар ошхонааш камтар вохӯрӣ доштем. Дар ҳамон ҷо як дӯстам ба дигараш гуфт ки мисли буқаламун рангадро иваз накун. Гуфт аз ҳамон рӯз ба хотирам монда буд ва гоҳ-гоҳ ки ба дарс меомам буқаламун гуфтам. Ҳамин ҷо ки омадед тез ба ёд омад. Бисёр ташаккур ба ҳамон дӯстам мегӯям ки яъне ба ҷо буд савол. Бале бисёр ҳам саволи ҷоӣ буд. умуман бисёриҳо мехоҳанд дар ин барнома иштирок кунанд, чун тариқи оинаи нилгун тамошо мекунанд ва мегӯянд ки ин саволро ман медонистам, вале мутаассифона намеоянд. Намедонам шояд аз тарс бошад ё то ҷое фикр мекунанд ки атрофиён ба онҳо механданд, вале ин гуна нест. Муҳим омадан, иштирок кардан ва дониши худро то ҷое сайқал додан аст. Бале ва ба дигарон пешниҳод карданӣ ҳастем ки биёянд дар чунин барномаҳо иштирок кунанд. Бинед ки чӣ хел шароит хуб фароҳам оварда шудааст. Барнома ҷолиб аст, иштирок озод аст, метавонед омада иштирок кунед. Ҳам саволҳо ҷолиб, ҳам донишатонро сайқал медиҳед. Бисёр хуб аст. Сипос аз шумо Маҳмадназар. дӯстони иззатманд, мо дар поёни барномаи Мизони Хирад қарор дорем ва чун ҳар вақта мо ҳамон суоли ниҳоӣ, яъне ба шуморо пешниҳод мекунем. суол чунин аст: шахси кунзеҳн, нодон, аблаҳ, аҳмақро чӣ мегӯянд? Ошуфта, парешон, саргашта. як қисми калима ба сар вобаста аст. калима аз 7 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби суолро хаттӣ ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. инҷо мерасем мо ба анҷоми барномаи Мизони Хирад. То дидори навбатӣ, сиҳатманду пирӯз ва ҳамеша бо телевизиони дӯстдоштаатон синамо бимонед. хайр.